sanibona ngababoni igama lami Siyanda Maphumulo ngila eThabu lokho ela eGoli shuthi nje sihamba noMzansi Magic Comedy Wednesday yeah nilindele isesemnandi shuthi ke ayike enye into engingayenza ngoba bengizama ukuthi ngizame umsebenzi manje imisebenzi eminingi engengikwazi ukuyenza ngoba ngichoose kakhulu yabo khona umsebenzi kodwa miningi kakhulu manje ngichoose ukuthi ngingenzi lutho ngibe yimina ngenza icomedy VIP kona so right kona VIP yethu yanamhlanje lapha eMomo VIP igcina afikanga so sathola laba safara yes VIP ngizosuka lapha sendleleni ona into oqhumlomo no bengifunela wena aduna awucobungani bo iyenzekaleyonto bethu kushaya ihlombe la VIP khona njalo khona notsikitsiki moke lapha Thabo moke otsikitsiki mhlanje notsikitsiki ungincoma ngegame endala swaye udlala uthi wayishaya uyisa lapha umbamba phansi umdawu lapha umbamba wathula nje konje saqinisele njani usawina bahlulwa bo etsala lapha sadliswa i-commentate abesitayibhedayo umdawu umongi bethu angazi indaba lento yasebholeni ukuthi mayelimele umdlali bemkhiphe bemthele ngamanzi bese ba right yabuya indaba ngavele dlalela emanzini ingabe salimala dlala ibhola lasemanzini ayilaba ngisho ukuthi bedlalela emanzini mawulimala emanzini bayakhipha bekuthela amanzi ukuphindisela emanzini base kulethi bayangena namanzi emanzini bese limele ubekhipha unyawo emanzini bekuthela amanzi ukuphindisela emanzini amazi ibhola bese linjani ibhola iyenzekaleyonto bethu kodwa ngcono udlala ibhola kunalento enzulo ubantu ulindelana umkhize weJoyous ngeke ngikwazi umsebenzi wokubhidisa uyasitha futhi lapha azifuna ukubona iJoyous ubhizi lapha uqale isikhathi uthi iJoyous vele ishayile kahle ade tuthi iJoyous ayinako isikhathi umkhize uyena umuntu oqale umuntu odume elokhuzeni because akekho umuntu omazi uswena umkhize hleze ebhekele iseleb lokuqala edume emhlanje ngeke umuntu ongawazi umhlane kaMkhize umhlane odumile umkhize mangena la ngeke simbone so mbona sehamba uthi awu mama Mkhize sekushisa nawe azishuta kufanele aphenduka abhekele right umhlane wakho ku-TV mhlane live umhlane wakho live hayi sibuka umhlane kaMkhize futhi uyaphinda umhlane kaMkhize kusasa uyaphinda ube alarm hayi inkinga engibhekane nazo ngeke uzubhekane nazo kade ngifonele intombazane enginikeza inamba yayo ngathi ngiyayifonela abantu angazi nombaba wayo ngithi hi baby hello ngathi ngiyaxola ukushuthi lo wrong number sekabane wrong le number le ngisebenzisa manje uthi wrong uthi ngiyidelete ngenze njani ngiyelekhile le number uthi uthi labantu sengibanike bona ngibonke ngibanike inamba yabo usebenza khona enambeni la ekwakhiwa khona inamba sinaya ngisebenza ikhanda lakho liyasebenza uzothi inamba yami wrong ngoba usuke lapho ungabazi bathi inamba wrong ungenapho wena usama awusebenzi uzothi inamba wrong umoshe airtime uzothi inamba wrong yazi ngibuza ngilalelo uthi inamba yami wrong ethi naye ngiyaxolisa wena wrong sayona inamba
leyo mfethu inkinga yami ningathi ngizathi ngijabula kanje uthi sengikhohliwe ezinye izinto yabo engizozisho bese nisala kanjena inkinga yami nginalesifo lesokhohlwa yabo le i-amnesia niyazi amnesia aniyazi isifo sokukhohlwa mhlawumbe ninayo seniyikhohliwe uyakhohlwa nayo nami ngiyikhohlwe bese nginayo yabo ngitshele une-amnesia kuyafana ngisazoyikhohlwa futhi kuyafana into engathi wangibhalela nje sezimfunde une-amnesia uJesu mfethu ngoba ngila estage uyena mfethu yabo ngenzela yonke leyo futhi ngingathini yazi sengizofakaza manje kodwa nje uJesu mfethu uyena umuntu oqala onegama elinekheli lakhona Jesu waseNazaretha ngathi wayazi usazoba khona waseshowe wathi ngaseNazaretha senteni namsheshe kuqala Jesu leyithanda ngoJesu bese akalokho emosha isikhathi mhlambe akafani nabafundisi abafundisi mabeshadisa babuza imibuzo erong kanjani imibuzo engekho imibuzo engabayeka buza ukuthi uyamthatha ukuthi abe umkakho hawu ngani mina ngicela ushadisa ngizomyekelani futhi manje uJesu ngeke lokho ebuza leyo nto uJesu ngafika kuyena usugule 38 years akalokho ebuza ukuthi ukuqale nini wawungafiki ngani ngonyaka wokuqala uJesu vele athi nje uzakwazi ukuhamba ufikela phethi thatha uhlala la kuhambe ngathi akafuni ukukusiza thatha uhlala la kuhambe uthi yabonga ngathi ukukholwa kokusindisile ngihlangane uJesu uzohamba ukhoma athi hamba ungajeli umuntu Jesu wena yabo uJesu makuthiwa kushadisa uJesu kwethiwa kushadisa uJesu umshado ungaphela manje ngabuya nibone nibhayiza step nishole nihlash ime nje ingonyama kaJuda ime indlala efa yezulu iphike ngothi manifika la izonitshela into limi walaphakade nibhayize nithi nishole ngoba nize manifika la futhi faka namaringeni musuke la ukuthandana kwenu kunishadisile yahlangana uJesu angina ngokuthandana wenu hambani nami ngizoshada mina oqala uzoshada ingoma yekwaito shada ingoma yekwaito ingoma ka ezinembo elibopho lo omkhulu lo sekudumile ukuthi uyazama ukusilima kodwa akusilimeki lokho usesilima ngomkhuleko njalo maselala uthi woza Jesu omncane ungenze ngeke mncane kodwa akakabi mncane shada ingoma yakhe ngifuna masekuthiwa you may now kiss the bride bangidlalela ingoma yakhe la khona sondela uzoqabula manje ngoba kuyashela angifuni bangidlalela uringo nayo uringo yazama abantu kusondeza kodwa thatha kude kakhulu ngathi ubiza umuntu olebo sondela sithandwa sondela ethe sefike la useyasaba futhi usho into abafuna ukuyenza uselokhu ethi bambe isandla sami yacawula-ke manje comedy inzima ayikho lula icomedy yabo khona enye icomedian eyafika yabo icomedian ithi uyavala yabo headline so iyona ekwiposter iyodwa crowd puller so nje wonke umuntu uzele yona eyafika lapha le comedian engena wonke umuntu esethe nalo oqalayo ukufika naye kodwa nje yabonza ngoba ayisho kuyafika esethe kanje Tot la diagnosi sulla